bersyukur nak Islam jong unausan hima. Presiden Rangba ke Hill State People's Democratic Party uba ke Plasting Well Pangnyang habaya keren bat kilat pathai kubor mentak kesengi ke arko kendai tadi ku Jemang hadin ke jingelang jong ke seng ulaong bakum ke seng ke sngokya halor ke jinglong jingman hapok ke jela hagabaya dai bat ke jingdawa ban penbet ya ke bah thungkam thungjam ne ke reservation policy pada ke jingelang ke bakirke jong ke seng uba Pangnyang ulaong bah ke mat trekam jong ke seng kini ke mat ke bala jukren ne ke por sakapor bala daki pat ba ki aya ke jingkershan an persang ban penbet ya kini ke reservation policy. Shusho ula ongru bakum ka seng kalaya kren halor ke reservation policy bala rairu ba an ra ya kini ke mat hakmat ke sorkar jela banyak kren hakabaya dei bat ke jing penbet ya kini ke reservation policy lara kalong haginu ginu ki jingelang ki ba ke sorkar MDA kan kot bat kum ka seng kan kerpat yu menteri Rangba ban ailat ai benta banyak kren ya kini ke mat. Ula ongru bakum ka seng kaladon laki jong ki jing pen kre na bentapan pen sngow hakmat ke sorkar badula pentip ru bakum ka seng kaladon yu uwe ni ki MLA ubalong ru menteri hapok ke sorkar jela uba syakliar warjri kumta mau unra ya kini ka rajong ka seng banyak keren bat ke sorkar MDA halor ka bah thungkam pun ki ba mangi ni sa pen kre jana kung ka party ban mi se kren hanta ban in kwa ban disclose lut ki bar khoi na man futu ba kidon ki defective hapok ka reservation policy but kita keep anginan kampan I jing suggestion tang baye kita berkuai apa apa ngi ke parti ngi la simro banginda study in depth kini ki berkuai kepada naka ya ka OM office of memorandum but ni sa ai ke jingmut haka por ke batai bana sa ka government man sim jo ke jing songkhya kini ke jing dia jing man badon ke ke jela ke jongi kam tamai bedi bakene ka phang job reservation policy hadin bangilia sandur bha ngilia holi jumot na kalian jungi kinong ikam jong party aringkat bagi nom ikmat ng program jungi MLA ke jungi bede minister ba hat shaklia wajri ba Methodius bede dan program jungi but we ki senior vice president jungi iba ba he Martel Mukim bolong ru MDC ba EM jongka district council de ngira khot de ni ke jelang ka ba kerki bat ko ba kerpang bat ni sim ye ki benta ki ba kan kongsan ke bede ni ka kam bilong kum ni ke bening kong ha bagi kren supang reservation policy ngimla ban klet dalele kala de ka issue ha ka matre kam jongi ko ka manifesto ka boong ba lari ki pai ba jong ke jala ki ai ka jing kersan ni ke mandate ke biang ngin persang ya kapan pen bahasyu ya ka nani pen baik na ka banta ke jing pen bha ya ka reservation policy ke balong tar juman kai jong ke jongi kampan ku sala ka ba arpat ngiliakren ke bede bagane ka reservation policy namar ka HSPDP kala dai lepa ka way ka partner kepadon apo kane ka sarkar MDA 2 de namar ka tana kaleng jingi kum ka party ngin ra bad ngin kren bad ngin yatai khamha shishu ya kane ka problem ne ke chinge bad kumno ban penyasi khamat ya ka kalong ngin siya kren ya ke kam ringkat bat ke MDA partners ko jungi lah ke kerdan lar kadai haka coordination committee ni hakanu ko meeting ka ba ka MDA 2 government ka bangidon lut ki party ki bayadon tat ka ni kentu ya ushi men seven rom un ayangi ka platform ba dia tai khamai kata ki long ki benta ki mangikum ka party interasi ila don ye ka bangikren hello Shushu hagni ka snir kalyang menteri katanap sports and youth affairs ka sorkar jela uba syakliar warjri ulaong bakumban kalyang ka seng kaladon arnut ki MLA ki badon hapo ka sorkar MDA kumta ansara ya kani ka mat banyak keren badru ban bo ka jingkarpat ban snada ka komiti ka bakinthop ya ki breu ki ba syampang ka kam naga benta ban wat ya ki lat kilenti kumno ban penbet ya ka reservation policy ba nilayo minya khot kerpang ka meeting ka ni ka sini ke pemerintah je kumba play semua kepala
currently Presiden Rang Ba ni ya kabang ila asyong ila itai ila ya keren bahar di kan pemat ke kumlong ka manifesto bajumir patuan ni itai impact yang ikut dia ka resolution policy dan dia kembali dan ru apakah kan di government ni nak kalian parti berkunjung kalian semua baru amun dia mele ila asyong ya kerai ba ni siara ya kini ya kebangin ya keren apa sarkar mangin bu ke jengker pai di kabang sa form tu kan lupa komiti pusat komiti ke yang bakin dan di expert dari political party sebagai simbental baru hak bangin ya keren bangin ya war kelan di bakin ya review ni kan tentang roster lik layan sakma tandi ka kamsongsu kata jengkeli hak kanu pengin simswa namari roster ila arab dan komiti hak bayi yang le dan borong sini na po suru idi we ni member market lai di lat ka thai kubor ni isni itu ka notification ke belami ya roster ni dan ya sakma ni la dan komiti ya bangin dan ya keren di cindon kan pada keju ka por mantip bakam dia ke besuk ini ke sarkar bakin sia ilu paro ke juga por Henry ini nak lihat sesuatu ke parti ini kerpat, bah lada dek berlong bah ini tang ini keren resolution. Kanu ka kegon apakah simnya kanu ka rai bangku singdawa kaju pensol pai kita singdawa di kum ka HSPGP apabila ong bang hapan pembet mai ka ni ka resolution policy ka sopau kambiang te trai ka no ka nakalian ka sen kan bo bahkan terwa pakai itu bahkan ai bah ni dalam kamar pendek mai ni Di habis ini dari bat kecil ni dengan reservation polisi kemut banginong kan no show A kan no show B kan no show B kan no show D kecil mut cuma yang ni lomba bahkan dengan reservation polisi kedon kecil duna di keparti kalau ngambil leu bah kalau coklat abang bat ke idon kam bandon ka ban review ini ban reconsider biang hak bayar deh kecil duna cuma di reservation policy te banongkan notion kan no we are all laymen kemudian apa dan ke sarkar kan what you can expect berhari ban what ke berhatam ban penhai kan ka distribution policy kata kecing duda kala bandan kebon bong ke population ke dan kibon kecing duda ki snow 100 ni mla ta bangin mang kan ke tension ke bami kat ne ke dai namar ba kibon ki snow ke dan kecing duda ti ikpa kum ke parti kam tam bang ki amale army ki man ki dan bat ke sarkar bakin take up ye ke kam na barka principle ke nongrim ke parti dalam bahan find out ways and means of what is the best approach bangin wanra ke reservation policy ke babha na ke betang cingbiang jong ki bri ho jalam kini ke kam ke labe ya cikmat banong ka tiknak kita we are on the way ni imsi ni ke parti balangi kenduk ni parti ni ras parti ni cuma bakabamut in tries out keno kelentik patam na bongra ke suk ban pelai kini gicing borok bumi bat bangi ke parti ke sarkar bakan wat ikilat kelentik ban khot ya borok ban keren ni basukia halo cung ketika secek Kumbang ilahir keren mana nak kalian juga parti ke suki halo kini di borok berkembang ilaku apa ke manifesto ikut pendek bahaya dari resolution polisi kembali kini alam berkembang ke parti kini alam dari nas masyarakat kini ismi apa kini ya putin kini semua sudah serta di kecil kan kini kalian kejongan dan kalian jong minister yang kata ini simkia kini ya semua sudah serta kini semua sudah ada komiti Inai putin, but inang simkia ini kumbaki nang ilang kepala empat besar. Daya imsi, mirung ini imsi, bang ini penkemak, inang hidawa, bah kadang kacang kadang kacang nakam, bangin penbah, kan resolution polisi bangin.